Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kinong rep kata ka Health Farmer Union. Haka sautari uno pra arhajar arpaway, kalaraki ya kasngi kinong rep hapok kajela. Kani kajing rakhi kalong ru kasngi ban itho kerpang ya kinong rep. Kani kajing rakhi kadai kabaar, menta usnem da kababu ru ya kapang, ban thaulat ban wanra ya kayo kakon, kabane bat kajing penkup bor ya unong rep. Hakani kasngi la yo ru ban ai khusnam syaki arngut kinong rep kajela. Tăng cùng ý đọc trong cái chữ as a token of love we have given. Hakatika sngi layadon lang do menteri jong karep karyang uba bantai dor lengdo komu kongsan. Ki dekhot jong ka Health Farmer Union ki nong rep ka jella na ki district bapher ki khna puli bat ki wei. Te cái bapelong i benrep ke somre pam kalong ba hakajaka ka ba irem mai bon palat hati bawan ban penjat ke jingrem jangi te i daga jingtip ka ba idan ilathung yauni u somre pam bat hadu benta idan hadu lai hajar south patam ki somre pam ke ba ithong ha ka kper jangi bat ka jinghe jong ka jaka kalong 5 hectare. But yang ni usomre ba mo itum organic by klem padam kam kino kita wai. But ngal mani thuri fi ngari brio bosotana banle pet chapo fi ngari percent ya ka constituency anong 97% kide kinora ban yang to mendan na presentation ban 95% kung state jongi ibobon kide kinora kaplian ja juga state ke jongi kide bidon kinora lada mundai mopi bidon mopi kumne kinora do na thai lomla ban pelong ya kane farmers day kumne tenre kide jingdon ka lang ke jongi but the next come bagniga program kandai lu kawin na kajing amin sili kum kinora hapok state ke bayan jongi nasukwa ban keren hendia kawidai bat ki scheme ki ba kum ka department ka jongi ni bersam ban lek shakinora ki bangi kwa ban yathu iki handai tang goi ni kwa ban ngi ban na shek request ya ki officer baswa bangin ai jengra bikin orang ngidon kam shua ban personal to la ban ai training di awareness program ya knamba kanom denoi kapor la ngamdai bangkren politics ngai khendia kum kinong shakri pai ba ngapan kran khendia nasi keliling palong orang ngomong menjua pisayok yang bandung bani mendaya sekretariat ngakalita apa directorate office jongga agriculture kiong ni sedio tambah mendolong ya pembolong mentah ki arlais nem telgom tel gede na lobe saya kata atau itu filakran ya ngomong bahas sekretariat jonggi nomor gede ke directorate office jongi hantai apa fa akhir koloni ba apa kinora ki jongi kiba dan pat ki wei district kidon kam lek apa office jongi dio jong dia jongu DHO banyak kendo banyak ren nak benta kumno bangi jingdon kam jongi menang tik susu yang kamera kamnya. Farmer, they are the backbone of our state, of our country. Nishuam. But kali yang itu ipi kali gawai gawang isi ekran. Bagi nomor kini ki burdom jokari berkecah ini. Tambah yang kata kejengkeran kan itu ipi. Ketika kuat election. Himuncul muncul yang kata tu ipi. Dah himuncul kau awak sih. Dengar tak? Taman dalam election mah. Macam
It is true. Nang susi kan itu ipi. Ngaswa kan pelan ni kan itu ipi. Banga ada yang norak. Ngai ini norak. Nalu norak kan itu ipi. Ngasai sedini. Ngarap you, ngarap jur, ngarap apol so ori ada mencari udah ada banyak pami. Banga itu ipi di sisa. Hagapor pangi form yang ke government nanti, yang ke kamera, yang ke agriculture department untuk bawa mana-mana. Ngapain sih mengamau dan situ tak bolongkan baca. Nanti beri kali department tu bahaya kalau kian. Tambah bangi ignorant orang persen. Balik apa terima. Ngaso banai boleh jadi officer ke betri dekat farmer commission ke betri dekat itu ifi. Amri gosok. Kini di pandang dari kebahe ba kia Andrei ayo you play terakhir bodan dekat tadi bunyi persian report banle bahatam banai kecing terakhir ke masyarakat berkhun syakin orang kecumi sibon kejadian nak boleh por sibon ya por ngai senai orang kecumi habang yang lagi negi mission di bagi launch kinaurat jangan populi supaya bagi sejauh nama beliau banguan ra sakit jaga bagi dan bangin ay lagi jangi kaya lagi nasuai example gawe kapian kisan kedai gawe ke skim ke bawaan nak sokar India Nidon silap kendai pula yang ibarat register. Bag hangat masuk orang dulu. Bagi persiapan balik nahu realistik sudah realistik panai juga kai pan pesutu ini. Nama ni mau arajar nama tasikuata baru panai ini. Kadang kejikerku. Badan tu bang keli bagi lihat program ini kejutan mu. Yang Kapiam kisah dari gue, kemudian kau tahu, ibu limbah itu di CSC, hapan di blog, bagian le, berpendiang di kota Islam, berregister aku, kenang bagi di posisi kini penting siapa, di office jongin po, distrik bak siapa kuatan. Bagian ini kalau si bentangan itu ipi kebangai ipat, mentah kelas sedang bon, macam kemat, nomor kini dia jadi bersuatu, nakalian kejongin, nakalian department, nakalian di officer, kelanangnya. Bak siapa kabu mau ini, siapa ini kabu ban register pinyo yang jingrap limbaga piam kisan hagal layak mun hagal layak wata piyo kuma ndro chatuna kande sisha jikku na benda inong song kujongi but nakwa ko nang ipinde ba skim di bobon ki ba pikum ki nora pigwa banten pigwa panyo kabangi na kalian jongi na kalian government kesedang ban beriat tertel ngan itu ipi masosar ba ke center na bentar karakter umdai bangale antara lawan minister ngamu ipi on bangasura no sa konstitusi lejo kila ya train lupa kedai hapo lighting sign karakter hapo lighting sign na longi bodan aspa ye ngatrai kumban riupo nyupo ye karakter But pioslo mana, bahkan nunggu jingo nom, nah kebagiran itu.